patron barangay Magtaon ngan kapi sa natong tradisyon sa patron ang kuratsa. Saglit para pagtikang si formal sa naton kalipayan nga kapi sa kapatronan waray ba nga atong tatagan sing pag-interpretar sing kuratsa ang atong regular presiding officer Honorable Maria Luisa Barbara Tijano o nanimo panis katayana anamay sa naton first runner-up si Sir Jonathan Hermosa. Kuratsa! Yes, this is Barangay Magtaon Fiesta 2024. Mapanas, Northern Samar, Waray TV, Drive.
nato Honorable Maria Luisa Barbara Tiano o sugod man kansay Jonathan Hermosa.